Nyuma ya riboti kuonania ati amwathi iria iri Gembe North ni etongeretie na makarikaja na banini kugie umiru na ndi gikundi kia mwanya ni kithondeki kenda gutetheria kurwa na untu bobo maturene. Gikundi giki kiria gitongeretio ni athinjiri na atongeria bakurwa na ndwa cia mumbere ni bakuthithia semina cia kuritana yuthi kwebana na gutuma ndugu cia kiwendo. Kuringana na Judy Kawira uria ni mubangania wa mantu ja GBV Meru augite bagatigira ana bari na nthaka pate kuangaratanwa uturone. Nicholas Chabare na Rugonoru. At least we are able to change the aspect ya vile Meru inaonekana. Naibu ntubwanjiritwe ntere etia mwathi nontu bakwithirwa mwathi yithiritwe gitongoria muno mantuni megi ana abani ni kuwata amda bari banini na bagata achukuru untu buraende bajite amwe tatongeria bantura na kuga bagatigira untu bobo kuthira aburu ntere ino cia mwathi wanti bari tengweyo chief na administration ari oku tangweyeke tweta ke bantu security ibari tengweyo nyumba 10 thank you congratulations na ndo kwenda kwengele choko kike congratulations nondo ando pa uperende ibo kuba mundu to akameno pesa wasawa betwerete mwana ora kukaminya nuwa kuthokia ana beto itereterwe na hatu tutongareto ni chief twena kamendo tuko kumenya kwe mwaroro mana mware twelene to wethi kwa report oliva choko chamboli kwendo kugalia lakini nondo bwana bakanisa baabo tekinyao itokwadana lochi drop the boyfriend the kana mando boyfriend pesa wasawa mando boyfriend the kana mando the mando boyfriend today we have come to drop them tulekana nabo tulekana na boyfriend tuye twadane twite tukimwe tukilaunch campaign tuko ya narua tukiwa leo tumeanza na turudi nyuma ya babe tunataka bwana chief baibangi ile ndo natamosi bare kila tamosi ne kitamosi madam principal ke borwa kila ritwa kila kendene bangi kathoterwa tamosi ne so oni no tuno kireke gogo ya muteria kenda iro bangi aru ambegera chai na ogwetero chai ko kirasine lakini okoko ya kutia tabia tamosi isi andamenea kwesiege kinya bangi so watu kubwetia operation yenu already ni bangi tamosi ne kwitwa no tendo kinya kimo kitukwa ndo bangi siengele value kuma mundo wangu dari ende Jumapili ya Jumatatu ende Jumatatu ndo kusema ni ato mwale tuile daidano na nusu bado watende ndio baba enda kwa ndugu tu mzuri ili wapeleke doktor kwa sababu ni aibu mwana handai lakini hoba hiti daidano sio tuko jirani. Sasa nimeamua kutembea hata usiku wangu nitakamata watu usiku. Let us not take advantage of these children. Wakati anadhulumiwa mnaenda kufanya mambo zingine mahali kwingine ili kesi zitendee. Baugite ende ana banini na boyo batiri kwithira bakimenyera kinyabo na atiari nabo bakaithira bakiuchia matagaria makumenyera ana abao nonto ana kuthina mbere na kuinyangika na kuthongira mantoni mathuku na muno kinyabangi gutachukuru nonto bakwatanda ikuwate mantere ino itigwa nyuma muno. This narrative will change. It will not take very long. It may take time, but if we are able kushikana na men of God, nyinyi the youths, all of us, equality is our business. It is not ati huyu mtoto ni wa huyu. Hapana, mtoto ni wa community. Mimba wake mwana kana nyewe kila na mwana ni atia na kuzidi kutangaza. Tunaipo. Okay, akono akamberia manto yotheri thai we mwana munini o class 7, class 8 or even in high school. Etampe mathomo yaku otere school wao. Ukodhirio maskini kana ongelo maskini kwenu. Muthakora like no ukodhirio because actually tinya koro it's our fellow age mates. Ibo bakwete mantoya arutia aithoma. Ale endelea na school. Ale ta aithirio maskini kwa wena wao yenyera mwana munini amusi otuma mamyo kwa soka ringi musi okaraze musi kurera kwa kono no mongela buri bata bangenga ni buri bane as far as we say children are blessings so kabura ta mwana tutubangire to kwa to yuri asiari betu mwana
ya aina mimba biata mimbe wumni na yumete no to wete kire mimbe ro ro indaga rimiro esia ote kyote kitarimo ne atare nyore ukorwo etikiria muntu kinya uri kwa bata karamu indiro kwandika uturo history ya uturo bwaku nonto akate karamu athuki history ya uturo bwaku gitubata mochi so kwetikiria kinya muntu uri kuandika uturo awata karamu athuki uturo kuma Mwathi Gembe North, Western Class, Chaba.